Webafowethu kushubile nangu uSimomozi ke ekhwela intaba anyukele entabeni ke zasemdletsheni ke ayothinta udaba oluphathelene ke nomthandeni ke SK ke lapha ke okuyigcokama emculweni kaMaskandi. Lensizwa uSimomozi ke impela umhlabi ubhubhisa. Siyakhumbula ukuthi kutrenda ke indaba ke zebhola ke lokuthi ke kwathukwa ukhuzane ke lapha ke waxabana nokwazi insele ke waphinda ke kwaxatshanwa ke nonto encane zonke. Usephinde waveza okunye eqeda ukuphendula abantu lapha ke inkundleni zokuxhumana egonyeluka ngendaba ke kaMthandeni SK. Ubhale kanje uthe ke lento ke yokudlelana nezintombi uthi koMaskandi ke ayiqale ke lapha ke njengoba naye ke wake wadlelwa ke uMthandeni ke SK ke intombi ke le eJulius ke eGoli. Uthi lentombazane ke kwakuthiwa ke uzanele ke yayiphoyisa ke uthi ke uyayivuma ke wayivuma ke induku ke lapha ke ngoba yena ke uyisoka ke uthi bayixoxa ke nesikhova le ndaba ke yadlula ke lapha ke kusho uSimomozi ke ubhekeni ke weinsizwa. Le ndaba bafowethu ke iya trend einkundleni zokuxhumana ke siyakhumbula ukuthi ke uSimomozi ke left and right ke uyamthola ke lapha ke mesikhuluma ke ngezinto nje ezinobuxokoxoko njengoba ke sibonile ukuthi ke ubuxokoxoko obukhona ke busuke ngenxa yegama lakhe ke futhi ke ngenxa yokuthi yena ke oqalele indaba wathi ke uyagonyuluka ethinta indaba yebhola. Njengamanje ke usephindile wagonyuluka ke ngekaMthandeni SK ukuthi ke wake ke uMthandeni ke wamthintela ke umuntu wakhe ke lapha ke wayivuma futhi yena ke izinto ngoba uyinsizwa futhi uyisoka. Asazi bafowethu thina ke sikuthatha sikubeke njengoba kunjalo la kwisiqiniseko SA Media ke sifuna ukuzuphawula kwakho nali ke iMomozi ke lapha ke likhwela indaba khuphukela ke emdletsheni. Uthini ngokuphawula? Maskandi ayikakapheli nayo futhi.